Dengan ai me kowe mo. Kowe gadi GK me, general knowledge me dia. Tempat yang ame general knowledge. Golden Triangle, Golden Crescent. Oh. Tempat tayo kan ni mah kabakta yang ya kari India mah. Ngilong kum sandwich mah. Menamun multiply kena di drugs keli Golden Crescent, Golden Triangle. Ajan poi tu mah Golden Triangle mensha. Sudan bok ba warno ke jingkela. Don hi perlu bonong te bari damam kela men kela nong di drugs mem la pelu la gayo om ta. Ngong yu dam pelu gayo rong la asiat la aslam ni mah om minta yu. Ngelak poi siki hapok border jong Golden Triangle rong ngelak poi mah. Ngelak poi. Ngelak poi. Sinamiu. Atau apa lima 2000 ni Meli used to 2000 ya juga buat perlok ya likai poi hina I will not disclose everything ni I will not disclose anything tambah ngalak poi ke jings new book buat ke nongkum no ba India ngilong kum sandwich mah ngasih keren me kini balai kini ke crisis ka don na pori India anda mepet hari India ru balai kini ke jing bonu drugs men pet ya ke Punjab Haryana stay ban men dapet ya ke North East Manipur Nagaland Mizoram kini ke Golden Triangle ke Debi Kari kum ke Laos Myanmar bat Thailand kini kinong penmi drugs yu tau heroin bagi kot ki klan mah ni banang te ke Golden Crescent utu si benai si teng mah si yang dua ini tu kasih kum tahi mah ke Afghanistan ke Iran bagai Pakistan ya dari Iran Afghanistan kita to Golden Crescent lu gadon lai teli kiri kan si Golden Triangle lu gadon lai teli kiri kiri ke bak klan taman penmi drugs sapok ke South Asia jongi tak kataw mengilong kum sandwich bias ngo nang te ru nyamu drugs nang niru nyamu drugs ma kata gidi Golden Triangle bagi Golden Crescent en ka bama menta kalong ba ngimdon kamsu Golden Triangle ngimdon kamsu Golden Crescent pe kiri ka jela ke bahajan jungi kum kan Manipur kila snahi tu menta heroin ka bama kata ma ka bama gidi man mai kata tak kataw ke jela ke jongi ngimpat long dir kampat dir mayangi nang yang terlilang kawing kampat dir Manipur mensha don kampai mensha ni udrok tu hab yai lang baba ro khoi ban poi sa Manipur mentana Manipur sedang ban mi ki drugs ka drugs ka Manipur kala sedang man sna drugs mi i kot kubor po thauba le kitu ki factory sna hirin kila sha ayu kata ma ka bama yangi kata ba North East jongi menta ki basna drugs la sang don me